ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, te serye tayo itaalawas, anapaulwan, mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pudno ka di tinadamag ko, nga damanan iborbording mo ako lehiyala. Nakadama ka manan iti dayta? Wan no saan lang ti sungbat. Di mon amwan no asino tinangibaga kanyak. Labid laeng tinangibagakan ka iti saan nga umno. Saan nga ulbod ti tao anang ibaga kanyak? Mano na babay ti boarding mo, idi nakaadal da, pinanawan da kamutlaan. Saan apod no dayta nga ibagbagam? Ulbod ka talaga! Panawan ka man langan. Pumanaw ka! Tadi mo kaya't adenggan ti mading aramid mo! Bianca, naggapo dito'y dakin ko kay ti silid nga babangan ta. Agong ungat. Saan tapay ngamin ang nakabayad iti abang? No di ta kano pa'y makabayad inton umay alawas. Aging pakita kanon, tapanawan tanto'y silid ta. Ay, sapay awan ti amok ang maalak kadananang akwarta. Amok nga awan kwartada. Kasano nga ron daytan? No umalis ta iti boarding house, masapul tamanan ti ag deposit. Kaaduan kat 1 month advance, 1 month deposit. Anya nga ron ti aramidan tangay, papananta. Sayang ti panagadal ta na sumardeng ta. Di mapantagpak pa kaasi, nga inton umay abulan ti panagbayad ta. Oo, sige papuskunan tan ti rupa ta. Awan mo't naming papananta. Apay nga inawis na iti parking lot ti dakkel a restaurant. Barang adda maban ni itak a sugar daddy. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda ngamin nakitak adekot si alumakay. Langa na tibak ng ababaero. Anya kumano kasta? Anya ti aramidam? Kayat ko ti makaadal. Tapno maliklikak ti kinarigat ti biyang. Kat, anya nga rod ti plan-planwam? No makita ta alumugan ti lakay iti kotsena. Kunwari, agpasagidak. Ha? Kasano no masagid kang agpaiso? Saan ko siguro nga ipatay? No ipanak iti ospital, nasayaan. Anya? Kayat mo ti maipan iti ospital? Hay, agmauyong ka ka din. Anday! Anday ko! Ala, Ay, amis, nasagid ka kadi. nasagid mo ti gayam ko, sir. Mala, aglugan kayo, tamapantaw iti doktor. Saan samot ka na makapag natigayam ko, sir? Jessica, na tinasagid mo. Ala, agtinulong tan, taipantay iti doktor. Sige nga rod, sir. Mga no, ang danadangran kan kwa na. Isungarod nga ipantay iti doktor. Ipa-x-ray ta, tapno sigurado. Ala, tulungan na. Nagtulat ka na nang ipasagid iti pato mo iti kotse. Nasakit nga rod ti patong ko. Napanandila kay. Napanaki na sa udya, doktor. Ipakita na kano ti resulta ti x-ray. Mataranta ti lakay. Uray lakay, tadamat itsura ti loko. Anya ka di ti plano. Di ka maawatan. Barang day ta ti pakabuklan ti aramaap ko. Nulakot kayat na. Pagbalinak a sugar daddy. Ha? Kwartaan? Di kaya't mo asawan? Nulakot i-boarding na. Anya pa ingay. Madiday ta plano. Kasano na da asawa na? Asawa na lata. Saan kumot atagi ko ang ti asawa na? Buludak lang. Saan ka di abakat abalasang ti amom ababay? Wen, apay aya? Armom kit di, tabang nang dayjay. No ibagam apagadalan na kay iti kolehiyo. Sigurado, kayat na. Agadalak ko na? Sayang lang ti kinalaing mo. Nagsardang ka nagadal. Gaputagor nung kapay ako nam. Mayat nga tani ma'am, amang tulong kanyak. Nagkapsot kan. Madlaw ko nga adda panagayat kan kati amom. Unang bakit amay dilig kanyak? Sapay, nagado ti kamuro na. Bayampay data kinabagat kan kamuro. Tinasken, makaturpos ka. Kasla jay linaon ti bulsa na ti almanay. Mayat sagat ti singasing mo Adda na kaamwa nga agad adalan ti driver mo. Wen, ading ko. Kayat na ti agadal, iso a pinalubusan. Ije ka numat silid mon amat maturog.
Awan dakas na. Tagpada kami mo't anawaya. Kat, mangala ka kadi iti sa bali a driver mo? Amok mati agmaneho. Sa maysa, itulod nak nga umuna iti bigat. Kat sukunan nak iti malam ijay restaurant ko. Driver mo laang idi. Ngam ita, driver and lover. Naragsak kami adwa. Awan makunak ka ni Henry. Kaskabsat mo, kayat ka laang nga palagipan. Ubing unay, kandi mo ammo no napudnukan ka. Iti kabayagnan kas driver ko. Diyak pa'y nakita anagaram iti sa bali. Saan mataping mampanaw iti silid na iti asidag ti garahe me. Nya, kumay mo ka di sukunan ti sugar mamim. Hoy, tangiwat mo. Mangag na ka. Ipasubo manan. Lalaingam kit di ahut-hutan. Inakman kit di dyan na. Tilay bagbagam. Intun adda makaidanon. Lalaingam alailwen. Tapno makadlaw. Agtal na ka man. Imbagtawan ka duwata ditoy. Nasirib to'y gayim mo. Alangan ba't nga sa uak no adda kadwata. Ay na, nalaing kan. May paspasubo da tao ti raramidam. Ala, mapangkan iti ayan na. Oh, adda ka mo't gaya man, love. Nalpasan ti klase? Uwan, love. Imayak, apa man ang nalpas ti klasik. Tapno makatulong akman. Si kakit di mat. Adda mo't dagiti waiter kan kusinera dito ay. Tumulong ak waiter, nuado ti tao. Adda kan kadayta? Amom, naku na ti kabsat ko, nga amangan kanunulukwan na. Anya? Kasano ka malukon ka? Amangan kanuno, kukwartaan naklaan. Saan pa mapasamak dayta? Napudno ako unay ka? Pudno ka di dayta, nga imbagam. Uwan, pudno na unay. Sika lang ti babae iti biyag ko. Umay ka man kit di. Makikiak kita. Awan pagdanagam, kung natigayam ko a doktor. Nasaktan la ang tinasagid ang muscles mo. Apay ngamin asinagid nak, sir. Agbalasiw kami kuma. Sorry, miss. Naira na nga minakinitak ti cellphone ko, taagre-ring. Mabit lang Tay naggatangan ti agas di ta parmasya ti ospital. Kalpasan na, mapantayo iti kantin. Sige, sikat ti makaam mo, sir. Urayat ti agas, tanasakit ti patong ko. Sige, inakpay nga rod gatangan ti agas. Medyo limitam ti patong mo itay nakita ti nurse. Nagturod ka talaga. Basit lang na ito eh. Barang kumagat iti baniit. Ay, pilya ka talaga. Agkasapulan taon na iti kwarta. Madlaw abak ng tilakay. Ngam kaasimat, nagbalin abik ti ma'am. Ay na, dinakman konsensyaan. Awag ti panagkasapulan da ito eh. Agpraktikal takit di. Siyak gayam ni Macario Douglas, may sa negosyante. Anya ti madaydayaw anagan, dagiti nalalapsat ababalasang. Siyakmat ni Bianca Lico, kolehyala, sir. Siyakmat ni Glenda, kolehiyala akmat laang, sir. Ayun gayam. Apay nga da kayo iti parking lot. Awan sa apat kotseyo ijay. Kuwa ngamin, sir. Kuna ti may sa akaadalan mi, amapan kami ijay. Taada ngamin aramidan mi. Class project, ngam kastoy matan tinapagteng ko. Anya ka di a class project dayta. Anya ka di dayto ay? Interview? Ay unan niya. Pasensya kayo na. Curious lang amin. Taga-syudad kayo ka di? Akwa, sir, agab-abang kami laang. Nugasta. Itulod kayo nga rod. Kalpasan ti pandangan tayo dito. Tanarigat ti agkumyot. Nukayat yu, at the apartment ti gayam ko. At abanga ka, ngampi manaw ti sigod nga gigyan. Nukayat yu, da kayon ti agyan. Wa, sir, awan pagbayad mi, naawan pa'y trabaho mi. Amumat, estudyante kami.
Siya timang bayad. Ano bawan kat nga ron tiagiyan. Ano kaya tiyo? Na kayo timang dalos. Ta siya tiag bayad. Agpaisos Kas na caretaker kami? Wen, ngam ka na yun nagtutimapan iti apartment. Okay, sir. Game. Ang kasanungay dagiti gargaret ni. No problem. Intayo alaen, tadamat lugan ko. Sige, in kayo nga ron naging pake. Taurayan kayo dito isalas. Basit lang magkaditi gamit mi, sir. Okay, urayan kayo. Ang kasano tigayim mo? Marigatan sa amag na. Sana balit ang tulungak, sir. Siyak ton timang bagkat amang irwar kadagiti maikarga na iti maleta na. Nulakat may kargayon iti maleta o may kubagkatan. Saan mat siguro at tonelada ti kadagsan na? Saan mat, sir? Natungpangan ti kadikagong mo. Rumbang laang. Tanagsakit ti patong ko anasagid ti lugan ti loko alakay. Ibagbagam day tangam awmat basol na. Inggagaram tinagpadumpar itinagandar alugan. Ay, agtulag ta friend. No asino kadata ti armen na. Agwin latan. Tapno pagbalinan ta a sugar daddy. Kasano no ibaga na live-in? Jack mairusok ti makilive-in iti lakay. Saan mat ngagnanayon a relasyon? Inton makalpas ka? Goodbye! Ala, panangloko ti kasta, Bianca. Masigurado nga ad asawa na. Imposible nga awan. Ala, umay ka. Rumar takit din dito sila. Amangan nung masikuranan nga gururay. Nakadanon tayo iti ababangak nga apartment. Asidag iti town, sir. Dakkel nga apartment. Wen, ala, intay kita anti unag. At dadua siled, kan adasalas na. Bukod yuti kusina, banyo kan CR. Wow, nagmayatan no kasta, sir. Diyan naggapuan mi. Share kami iti kusina. Kastamot tan ti CR. Kasta ngamin ti boarding house dagiti estudyante. Duma dito ay ayan ti apartment ko. Ala, rumor tayo dito yung kotse. Taintay kita anti unag ti apartment. Sige, sir. Bianca, kumpot ka kanya. Numarigatan ka bumaba iti kotse. Napanan dyan lakay. Ngam agsublinto ka no, takumustaan na ti kasasaad mo. Sika siguro ti kurso na da dyan lakay. Nagbaligi ta, friend. Naka-apartment ta adi na oras. Galanti alakay. Nasakit ti patong ko. Kasanono da nadangran atulang mo. Ay, sikan tumat namin. Saan mat ngagtartaray itay tilugan? Mangrugi pay laang mat amag na. Kabutang kumat anong tartaray. Ay na, kaslata mo't labak ng dituyan. Agkasilid talaang nun, tanalawa mo't ti silid. Bay ang tabakante, ti may sa asilid. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon asidiran ni Magda ni Macario, nga asawa na, gapo iti kinababaero daytoy. Iti sabali abangir, madanagan da Glenda ken Bianca, gaputawan pagbayad da, iti ababangan da asiled. At dasim kan iti panunot ni Bianca. Inggagaran na tinagpadungpar iti kotse ni Macario. Impanmat ni Macario iti ospital. Sana impan ida iti apartment, nga babangan da. Kabayatan na, tapnumat makaadal ni Henry. Nakirelasyon iti baket abalasan, nga amo na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway.
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan mat nagtartaray itay tilugan? Mangrugi pay laang mat amag na. Kabutong kumat ano ag tartaray? Ay na, kas tamatbak ng dito yan. Agkasilid talaangan, tanalawa mo ti silid. Bay anta abakante ti may sa asilin? Apay, saan mo ka di akayak na agkasilid ta? Saan mat ngay tikas na? Ngam saan ka di amay mayat? No saggay sata iti silin? Naglawa mo't ngamin. Kabutang kung samot agmay-may sa. Loka, anya kumati kabutong mo ngay? Sa bagay. Nagasat ta. Taaddan pagyanan ta libre. Sigurado nga adda kasukat dayto eh. Agsagana ta. Naggapgapuan manen, napan ka man nga tan nagbabae. Apay ay aday tatisang kay bagam. At adaman nga ta nga agbusingar tingiwat mo no aglalaki ak. Ay, anya ti klase matao, di ka pulos maawawatan. Ay, may mayat no kaamam tingiwat mo. Tapno natal na dito'y balay. Makauma ka. Makauma ka kunam, ngaminton adamariknam, masapol naktumot laang. Ay nga rod di gayat mo inton agsakitak. Mangisang petak iti mga sikaso kanyak. Tapno saan asika akanayon. Buribur ka talaga ti ulok. Sikamot lang timang burburibur iti ulom. No intal nam kuma. O di nasaysaya at pay. Uy, kasla ka bak na nga bro. Di kutse ka pa yun amapan iti pagadalat. Rugyan nakmanan arabakan. Ay, yung ka man mangkita iti karelasyon mo? Awan mo't nga rod makitak abakit abak nang. Uy, di ka tumanagari. Ha? Ang mga nukilat arumwar ni Brihida iti opisina na. Ha? Kabutang mo ka din ni commander mo? Anya ako mandar ngay bagbagam. Ha? Saan mat anamandar? Tapno komandar. Ah, anya nga rod nga iti bagak. Lover. Umapal kan samet. Mhm. Ikang kanto iti kortam, loko. Ha? Ay katmangtad ka nga rodan ah. Tapno mairaw no dakmat. Aguray kamat tagdiskarte akpay. Kumusta ka? Saan mat una yan anasakit tinadong pase? Ngam, kasano no addan to klase? Nasakit no magnaak. Imbag ata nagsaro no ti Domingo ken holiday. Ako At dahil sang patungo nga adu prutas kan groceries. Umayak to ditoy, no da klase o. Itulod kayo di pagadalan. Namnamaak day taase. Di na kumaawagan iti sir. Anya nga rod ti kayat mo ayawag ko kan ka. Saan tamat nga agkaedad? Tapno awagan kay tinagan mo. Ako Amuma. Napintas ka, Bianca. Agyaman nak, no napintasak iti imatang mo. Uray si kamat, nataer ka. Sanak amang rabrabak. Agpay suti bagbagak. Apay, ti ko nam kadikat mang rabraba kakmat. Nataer kamat ngagpayso. Kasla na unag ti pampanunot, Makaryo. Na. Apay apati panagpanunot ko kat pagparikutam. Mas daawak ngamin, tanauli magkaita. No anya tinakan mo tanagbaliw sabot ton titigtignay mo. Mabalin ka di nga aguli magkamat. Disturbom ti panagpampanunot ko. Mabalin ka di amaamuan, no anya ti pampanunutam. May papan iti negosyo ti pampanunutek. No kasano nga umado ti ganansya ka. Tapno addamanen, itad mo iti babaim, kasta ka di. Di mo ka di kayat amanayunan ti itad ko kan ka? Nasayaat ko ma, no siyakla ang ti pangpangtadam iti kwartam. Wow! Nagado ang prutas kan groceries. Nangalaan. Insangpet nila kay Makaryo. Anya nga tati kasukat dahi tingar aramidan nila kay Makaryo. Nagparipirip kanya. Amok nga ayat ti kasukat ti amin. Nagparipirip kan ka? Kayat nga ro sa wanday ta, asika ti kayat na. Awan dakas na. Sigurado at tulungan nak nga agadal. Bianca, mabalin ka di ang makipagyanak lata di ti apartment. Uray siya kundi para luto, para dalos kan, para laba. Wala, masapul asaan tang agsina. Agayam ta,
Jakmat kaya tiyagmay may sa dito apartment. Kasano no ibaga na nga ag-live-in kayo? Saan ko nga ibilang a live-in? Ta saan kami mat nga agkabalay? Umaylaang dito'y apartment no kayat na. Itulog kay di restaurant. Sakbay ang mapanak iti pagadalan. Huwen, tanasa papaymat. Tapno saan ka amarigatan. Ikan ka iti kwarta. Tauray ijay kantin ka amangan intol aldaw. Alas 12 ngagpaiso ti dismissal ko. At apay aramidak a homework ko. Sakbay asumre kakmanan itang nga alauna. Iso nga rod, tapno saan ka amarigatan, ikan ka iti kwarta. Thank you, alab. Nagsingtot ka. Iso nga, ayatan ka. Kasta ti panagayat ko kan ka. No saan ka kumanga agad-adal? Agalay satan. Ay, kwa, oray santa pa yung agkalay sa... Nulakat na pudno tayo titunggal may sa. Mayat daytan, love. Wan matkit di. Ang may mayat matla ang dagkalay sa. Tapno legal ako nada. Saan nagpada ti oras ti klase ta? Umuna ka nga agritira. Idinto ta maudi pa iti 30 minutes. At daintad ni Makaryo kanyak akwarta. Manganta iti kantin inton aldaw. Umuna ak ijay kantin, urayan ka. O sige, orayan nak harod ijay At aramidak a homework ko. Pangururayak to kan ka. Malagip ko man nila kay Makaryo. Galante alakay. Kanayon na ka nga ikan ti kwarta. Idi inawagak iti daddy kat naragsakan. Ninayunan na tiintad na kanyak akwarta. Talaga? Makunkonsensya ak. Mairan-rano dakmoton iti kinasingpot na. Ay na, papuskulen ta tirupat na. Taagpada taan na uman itirigat. No makaturpos na, makalungaw tamatan. Adda na pintas a babay asumrek iti kantin. Kasla marigata na magna. Kasla nasakit ti saka na. Ingnak man tulungan. Need help, miss? Marigatan kan samat. Saan nakit di? Ay, nasagid ngamin ti patong ko. Isa na sakit. Tulungan kang agtugaw iti asidag abakante atugawan. Agyaman na. At data, agtugaw kan. Siyak ni Henry Diaz. Si kamot ni... Biyang kaliko. Estudyante ka kadimat dito Kwa, uwan. Ano ti sakam? Binangga ti may salugan. Timbag kiti kasaan nga agtartaray ti lugan. Nagragsak kayo mat ka ni Henry itay bigat iji kantin. Nagtaer a lalaki. Kan makayayo a kasarsarita. Mas makaayayo ka di ngam nila kay Makaryo. Lakay ni Makaryo a para kanyak. Kwarta na laang ti kayat ko kan kuana. Ay, makapakonsensya man. Kaasimot sila kay. Awan mabalin ko. Ibagbagak laang ti pudno. Di mo ko na akursonada mat ni Henry. Ulbudak no ibagak asaan. Iso ti arapaap ko a lalaki. Baknang, nataar, natayang. Ken, nalaing amakirin nabat. Baknang mat ni Makaryo Baknang ngamlakay. Sa maysa, basit a tao. Saan kaming agbagay? Awan mo, di bakat iti opisina na. Ni bagat mo. Ha? Kunak man no love ti awag mo kan kuana. Love ano, dumdumngag. Bakit? No saan adumdumngag? Ay, loko ka talaga. Egtal na ka man. Sikatin ang durog kanya. Kinayat mo mat. Di ko namkit di. Kayat mo mat. Ngam di mo mat masalabay. No adda kayo itirwar. Egtal na ka man. Salabayam kay din tayo. Bakit lang aruday? Adapay kamuro na. Ngam adu ti kwarta na iti bangko. Isong araw nga nanusak. Pakasarakak mat nga ta iti uray bakit. No adu lakat ti kwarta na. Timbang ken sakit ti malas mo bro Kabutang na ka ti matrona. Kasano ket saan kamot agwapo. Anya? Unay mat daytan. Madlaw adi ka nakaturog Ada ka di parikot? Adamot nila kay Makaryo idirabi Adda nga paiso. Ngam ni Henry ti adda iti panunot ko. Ay,
nagmayat kat kuman no ni Henry, saan kat ani Macario. Ngam, mapagadal na kanatamot ni Henry. Tsaka mo, ngam, di ko tiyan matiloko. Ang mga no kabailan naman. Masiguradok apagad-adalan dagiti dadakkel na. Alangan mo't apati si kakat pagadalan da. Sa bagay, ngam, amon, ay, nainlavakan ko na. Kastoy gayam ti agayat. Kaya't ko amakita akanayon. Kunakon kat nga adda ka diti kantin, iti pagadalan. Apay ko mano adda. Adda ka di masapul mo? Awan matutang ko kan ka. Tapno sagsag ka anak amakita kasingiran. Ay, nakal ti utang mo kanyak. Inutang mo ti pusok. Anya? Kasano ko mati panangutang ko iti puso? Ini, saan ka nakita? Nadadaan sa ti pusok. Ta saan sa amatan nga agpitik. Ngam, ita, nakita ka. Nang rugi man nga agpitik. Ayaw tala ka man. Kaya't mo asawan. Natay, ngam nagunga. Diya ka mo. Basta kasta ti panangiladawan ko. Nalidem ti lubong ko, no di ka makita. Hindyak mata mo. No apay anaragsakak, nagsangsangot na. No kasta, agpada tayo ti marikrik na iti tunggal maysa. Nakatangad ka mat iti bubida. Ngam idi kumitaak. Awan mat uray alotiit nga makitak. Ani aya tikit kita am? Kanya nga tatiramidak. Nakayawan ang iti maysa nagpinta sa babae. Estudyante. Nakayawan ka lang ah. Kidayam no masabat mo. Anya? Ang kasano ni lover mo no mamuan na. Dahil tangarad. Diyak ka mo ti aramidak, Pards. Ang bak na nga taday ta babae, wano saan? Nakita nga danang itulod kan kwa na alakay. Hmm, Inawagan na iti daddy. uy. Siguro, ama na day jay. Bak na nga rod no kasta. Swerte manen bro. Adda nakasagana nga agur-uray kan ka. Ang ano sa anak nga gunay. Amang ano adda makauna. Ay, nagpintas. Adam am mo kiti universidad. Nasauda kanyak, nga adda kano kanayon akasinsin-narak ni Henry iti kantin iti pagadalan. Anya, agpayso ka di dayta nga imbagam. Wan, dayta tinaidanon kanyak. Isong agalwad ka. Saan ang mabalinda ito eh? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam. Saan ko pa'y amay baga ita? Ngam siyak ti tao asaan apaloko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Mananggun daway. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagpamarang abak ng nga estudyante ni Henry. Tararamatan na ti kotse ni Brigida, amapan iti pagadalan. Iti sabali abangir, imanugot ni Bianca ang makirelasyon kini Macario, tapno at damang paadal kenkwana. Iti mat pagadalan, nagamamuda Henry ken Bianca. Agpadadaan na in love, iti tunggal maysa. Iti maysang aldaw, indanon ni Lucia ken ni Brigida, nga adda kasinsinnarak ni Henry, iti pagadalan. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Mananggun daway. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Saan ang mabalinda ito eh? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam, saan ko pa'y amay baga? Ngam siyak ti tao asaan apalokloko. Ang mga nupod no ti atap ko. Nga aramaten nakalaeng tapno makaadal. No aramidan na ti kasta,
ibabawik amin dagiti adda iti bagina. Alaak amin akukwak. Saan siguro mat nga agulbot tinang ibaga kanyak? Masapul at akwatak dayta nga imbagam. Ading ko. Aganad ka, bro. Adda nakitak akasasa ni love mo. Eh? Di da mo, adda iti asidag. Anya tinangag mo? Kasla si putan da ka kano. Tadda kasin sinarak mo a babae. Ay, sus, delikado na kasta. Ay, jak pa ila makipagkit-kita ka ni Bianca, nakasta lang. Ay, rumbang lang ah. Ang mga nudakas ti mapasamak. Imbaglakit din tanangag mo ti saritaan da. Kunakmatan kan ka. Nalain to'y gayam mo. Agyaman ak bro ah. Talaga na pudno ka gayem. Agsipo, ta si kati best friend ko. Hello, Henry. Si kakadida ito'y. Juan Bianca, may liwak namin. Ngam, saan tapay lang agkikita ah? Apay ka di. Adda ka di parikot. Naamuan ni mami nga da kasinsinara ko iti kantin. Istrikto ngamin. Ang mga no dinaktikan iti allowance ko. Kasta ka di. O sige, saan akong amapan iti kantin? Day talati kayat kung itanong kan ka. Sapay lang ko matamawatan na ka. Bye. Bye, Henry. Asino tinakasarita mo iti cellphone mo? Naliday ka mat. Ni Henry, paritan ka nun ni mami na nga adda kasin narak na iti pagadalan. Kasta ka di? Lipatam nga minan day Henry. Nila kay makaryulaangan ti ipamaysam. Dumada iti akam iti biyag ko. Ni Henry ti ayan ti ragsak ko. Ngam kaasi mat nila kay makaryo. Apay ko makaasi. Syakit di ati kaasi. Ta iturturod ko ti makirelasyon ken kuana. Tapno laang makaadala. Kaasi tararamatan para iti financial abanag. Ngam, agsaksakripisyo akman. Saan ka di arumbang kumaanapudno ka kenkwana, ta itod na mo ti amin akasapulam? Diyak manam mo. Ngam nalidayak no saan ko makita ni Henry. Adda na kaidanon kanyak, nga adda ka naman ang itultulod mo iti universidad. Adda ka di rumbang amaamuak. Hadday ta kamanen. Bimusingar manen ti armas mo. Kasla ka nagitlog a manok, putak a putak. Ipalagip ko ken ka, Makaryo. Amangan no nalipatam. Anya ko matinalipatak. Kukwa ti pamilyami ti imat matunam a negosyo. No mapunuanak ken ka, isina ka, ket ibabawik mo't amin apartem iti kumpanya. Si kagid di met. Luklukon na kalaang tinangidanon ken ka. Saan apod no nga adda itultulod ko iti universidad? Mano atawon nga inananusan ka. Nga may sapay akam marim. Talaga pagbabawyamon ti amin. Anya ko mati aramitem. Umulog ka dito'y balay nga awan pulos may tugot mo. Ah, Upat laang a pantalon ken kamiseta ti inkamag mo. Ngam narunot dan. Ha! ah. Makaalak-lakayan. At da binilin ko amang sipot ka ni Henry. Ngam awan mo't kano ti kasinsin narak na. Sigurado ka? Saan laang kano ana minsan, wano namin do nakita da? Kanaragsak da kano agsarsarita. Ngam awan mo't naibaga ti binilin ko amang sipot. Saan nga ta nakadlaw da, iso asandan ang nagsinarak? Amangan no naira na laang akaadalan na tinakita da akadwana iti kantin. Jaklam mo, ngam, apay nga rot aka na yun. Ngam kantin tinagsinarakan da. Saan mo't a hotel? Nabayag basita na di kami nagsinarak ka ni Bianca, pare. Isu ka di akaslad da birbiro kam. Uwan nga rod. Nalidim ti lubong ko. Gaputa, sumagmamanungal daw di kam nagkit-kita. Ngam no siyak ti adda iti sitwasyon mo. Mangkita ak iti seled nga bangak. Kat ije kami ngagkita. Mayat sa dayta ngagpaiso ah. Ti parikot. Pangalak iti dakkel agatad apagabang ko iti desente asiled. Masapol pa'y aya a desente. Amang ano di na mairosok ti mapan iti simple asiled. Kastamat ngamin dagiti babaknang. Sangsangwam dagiti libro. Ngam sabali tinakaiturungan dagita matam.
Narigat ka di? Kwa, dala dakila parikot. Agkasapulan ti pamilyak iti dakila gatad. Oh, dahil ta ka di ti pakariribukan. Ay, huwag nga rod. Ang sana ka makatulong. Tagad adalak pa imat. Tapno di damot ko na adi ka makatulong. Ikan ka, iti-itad mo kadakwada. Ang love. Saan mapagrabangan dahil ta? Apay kit din asaan. Tulong ko iti pamilyam. Sika talaga tintinag ti langit. Akas anghel at tumulong no adda pa karigatak, love. I love you. Ay ayaten kamot unay. Iso nga aramidak dagitoy, Henry. Nene. Unay mo't daytan nga isim mo. Tumanon mo't tan itilapayag mo. Anya ti makagapo. Ada ka di mo madisente asilid nga bangan? Nene. Adan samot na diskitar mo a kwarta. Di mo damagan. Intaman kit di kita iti abangan asilid. Ang anya nga iti ipakadak ka nilaw mo. Ibaga akadwan nak amapan ije lugar tayo. Una. Ala, intaag berok iti silid nga rod. Ang magura ka. Umanugot nga tani Bianca, ama kisinarak iti mabirokam asilid. Masigurado ka, takanayon kami nga agchat. Mailiw kano kanya. Henry, nakitam day ta nakapaskil iti gate. Aywan, adang agpaiso. Intaman kitaan. Masigurado kami dyan nangina. Tanapintas apasdag. Kabarbaro pa'y. Adbansak, tatno saan ko ang magasto ti kwartang igam ko. Ayan. Ang kasanon, no maibusan ka. Makamuditan. Adalakit pangipapasan mi ka ni Bianca iti iliw mi iti tunggal maysa. Ayusin. Ang saan nga taamaamuan ni love mo dahito yung aramidam. Saan kami magtiptipon dito ya? Agsinara kami lang mo da. Oh, Una, ngam, kasanon no agsikog ni Bianca. Paraan anak ka diti ubing, tapara o awir matibak-bakit. tal na ka man. Tila sasawa mo, pards. Awan papanan na, no di kasta. Hello, Henry. Nabayag basitan adita nagkita. Adak dito Blue House iti San Juan Street. Dito masungad. Makaumay ka dito eh. Awan mo't klase tayo ita. Ita ka din? Wen, adak dito eh. Urayan ka iti Blue House, ha? O sige, agluganak iti taksi. Umayak dita. Pasensya kan. Nusan ka nga umay masukon. Amangan nga min, no adda makakita ka data, ha? Wen, maawata. O sige, umayak kon. Bye. Oh, apay matartaranta ka. Papanam, Agkita Laglagan kami lang mo. kin Henry. madi Adi taglaw iti importante dua ako karayan. pagsalitaan mo. Amangan numaiyanod, adalangan Ay na, friend, pagsasaulaang day. Asin na, O sige, kapay mapano mamili ko? sa bali. Amuwet, mapilipilitan naklaang anak kirelasyon kini Makaryo. Naibagta si Nang Mangkit madi kan. ti mangloko. Mailiw akon kan ka. Pada kami lang ang amang Lukloko. Henry. Tadamot asawa na. Mapantay ti unag. Adda silid nga inabangak. Apag sinarakan ta. No adda oras tangag sinarak. Inta nga rodin. Ang mga noda makakita ka datan. Nagmayat ko nga. No sana may lamlamang ti relasyon ta. Agungat tumot nga ni mami. Uray siya. Sigurado lakit di nga agungat-mat ni daddy. Numaamuan na ti relasyon ta. Di na kun ikan iti allowance. Ay, agpada ta marod ha. Isanas kan nga ilimod ta ti relasyon ta. Narigatan. No maputid ti allowance ta. Glenda, napanan ni Bianca. Apay nga awan, katrumabiin. Jack mo tamo, sir. Amangan na da nang awis kang kwana. Naka-off pa iti cellphone na. Wan nga ron, sir. Jack mo't makontak. Amangan no, low bat laan. Mabalin na kasta. Napanan na ngay nga ta. Awan matchat na, no ayan na. Di kayag danag, sir. Adan ton day dyan ton bigat. Agsubli ak tulangan inton bigat. Sige, sir. Ibagak to kan kwana, nga agsubli kayo inton bigat. Wen, katagyaman na ka. Ala, inak nga rudan. Or-orayam ka din ni Henry? Api akas laawan. Saan na si Mangpat? Di namat imbaga nga umyan itinapanan na. Inawagam ka din? Naka-off ti cellphone na. Saan ko ang makontak? Ay, awan pa nagtalog ko kay ni Henry. Saan ka nga agsaw iti kasta?
Awan pa'y napanagnagam, ama di nga aramid na. Awan pa'y ita. Ngam ka sa no, numaduktalam aluklukon na ka. Jak pa'y kayat dagsaw. Tawan pa'y napanagnagak. Jak ngamin mamati nga ay ayaten ng ka ni Henry. Ininsultuen nak ka di, Lucia. Ladingitak no day ti mariknam. Ngam ubing unay, ama idiligkan ka. Nalaos tiragsak ko no addaak iti sidong mo, Henry. Ura siya. Numabalin, jak kahit ngagsina ta iti dayto asilid. Dito'y tansalaangan. Masiguradong kadiya saan nga gungot ni dadim? No dinak ikan ni daddy. Ken di nakamat ikan ni mami mo. Kasano ti biyag ka? Ay, dayta ti dakala parikot. Amok adi ka pa'y mabiyag. Nawan itad kanyak ni mami. Saan tapay mat amakabirok iti trabaho ta? Tadi tapay nagturpos. Ano san tapay nga ragtag sinarak dito ya? Imbag talo na makaturpos tawan? Agawid ta ka din? Una, masiguradok ang madanagan ni mami. No jak pala sumangpet. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Sige, agsarak tantumanan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, indanon ni Willie ken ni Henry, tinangag na asaritaan da Brigida, apasiputan na ni Henry. Tapno saan na maduktalan ti relasyon da Henry ken Bianca. Saan da pailaan nga agkit-kita, iti kantin ti pagadalan. Iti sabali abangir, naibagamot ni Magda ken ni Macario, anauman iti kinababaero na itoy, kat mabalin na apapanawan, iti kumpanyada. Kabayatan na, inaramat mo't ni Henry ti inten ni Brigida a kwarta, a pinagabang iti siled, a pagsinsinarakan da ken ni Bianca. Nagpamarang dagiti dua, adadakkel da ti awawagan da, iti daddy ken mami. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ano san tapay nga ragtag sinarak dito eh? Imbag talo na makaturpos ta, wen? Agawid ta ka din? Una, tama sigurado ka madanagan ni mami. No jak pala sumangpet. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Amangan mat numaamon ni daddy. Basta awan klase ta. Umay ta dito eh. Daytoy asilid ti umok ti ayan ayat ta. Nagnapan ang aya. Imay idikalman nila kay Macario. Imbagam ka di ang nagsarak kami kini Henry? Saan? Basta, imbaga ka jak amo no napanan. Imbaga nga amangan no ada nangawis kan ka. Agyaman hagtaamom ti imbagam. Numabalin, jak kaya takaluban ti mading aramid. Apay no sarda nga mga minan dahi tingar aramida ang Bianca. Anya ti sardengak? Ti makirelasyon kini Henry? Wano ni Macario? Agpili ka, rumbang amay salaag ti karelasyon mo. No isinak ni Macario, saan ako na makaturpos? Ngam, jakmat kayat ni isina ni Henry. Gaputa ay ayatak. Imbag man ta mairusok mo ti mangluko iti tao. Makunkonsensya ak pa yan. Anya ko matibasol mo, katsyak mat ti mga aramid iti dayta. Ay na, Glenda, utek laang tapno lumungaw da tao. Oh, ada ka matgayam, daddy. Nakarubwat akon amapan iti pagadalan. Ala, lumugan ka nga ruden, tamapantan. Nakalukat mo ten tiruangan tilugan. Okay, Dad. Ay, gayam. Napanami di rabi eh. Sorry Adda nagawis ang kaklase. Pinilit dak na iminom. Gaputa sa anak anero. Diyak matamo anak katurog ak iti sofa. Diyak pa'y maawagan te cellphone mo.
Lobat namin, Dad. Sorry ha. Please, di na ko makagura. Saan ton ang maulit? Promise. I love you, Dad. I love you, Bianca. Kat di na ko maisuksukat. Apay ko mga isukat ka, kat nagsingpot ka kanya. Jakton makasarak itikaskan ka kasingpot. Itud ko amin ang masapsapol mo. Basta di ka makirelasyon iti sabali. Ikarik, saan kanto nga isukat, Daddy? Apaya di ka imawag, no di ka makasangpat. Tapno jak nagururay. Nalubat nga ti cellphone ko. Sa may sa nadadailan tilugan. Iso at tinarimaan ko pa'y. Sakbay nga intuloy ko tinagbiyahe. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kabagyam nga agsakit? Nakagatang dan iti agas na. Sana naparikot. Agyaman dalaunay kan ka iti inted mo. Kaano ka kadimanen na mapanijay? Mabayag pa'y love. Intunog gumatang damanan iti agas ti masakit ha. Umayak tuman ba't agpasyar iti ayan ti kabagyam? Ha? Una. Intanto mo tagpasyar ijay lugaryo. Yam amuna kadagiti kabagyam. Di mo ka di madlaw akanayon nga awan ni Henry dito'y balay mo. Apay kadi akanayon mo asipsiputan ni Henry. Adda nakakita kan kuana nga dakadwa na a babae. Kinebin na kanupay. Amangan no umapala ang dagita amang idandanon kan ka iti palso adamag. Anya ko mati apalan da. Imbaga dalaang mati nakita da. Ibagadakan ka nga adda babae ni Henry nga uray awan mo. Ulit nga ibagakan ka. Agridam ka kuma. Kaasi ka amang namnama anapudnukan ka ni Henry ngam saan matgayam. Lucia, awan pa'y nakitak amadi nga inaramid ni Henry. Saan mo kumaadadaulan tinasaya at apanaglangan mi? Saan ko adadaulan manang? Kaya't kalaang nga isakit. Agyamanak, ngamjak kasapulan ti panangisakit mo. Padpadaksamat ni Henry. Pards, kanayon kayon samat nga agsinarak ka ni Bianca. Amangan numakad daw ni Mamim. Kanayon ko akailim ni Bianca. Naragsakak. No iso ti kadwak. Taimbaga kon. Amangan no agsikog. Delikado ka. Saan kumapay mat ngagsikog ha? Tagad-adal kami pailangan mat. Kasano kumaasaan nga agsikog? Kat kanayon kayo mat ngagkita. No nilove mo abakait. Saan nga agsikog dayjay? Uray saanin Agbalin pa'y aparikot. Apay kumaparikot. Ti bagamkit di. Bakitin. Isuasaanan nga agsikog. Ano na kita man agako dita banyo? Friend, kasano da ito yan? Positive mat ti resulta ti pregnancy test ko. Ay, daytan ni bagbagak. No makidan na ka, siguradong agsikog ka. Anya ita ti aramida. Anya pa'y ngay, iyanak mo Kasano? Agadalak ka di amasikog? Saan ka di akababain kat awan asawa? Ibain mo tagsikog. Ngam saan mo nga ibain tinakadanay ti lalaki. Masapol nga ibagakin ni Makaryo amasikogak. Tapno ad-ado ti itad na nga allowance ko. Saan ka di ani Henry ti ama ti sikog mo? Wan, ngam sigurado asaan pa'y amang tad iti allowance ko. Tapadak mat nga estudyante. Kunam siguro asaan ko nga mga damanan sa bali a babae iti biyag mo. Anya ka di ti bagbagam. Awan ti babaek. Di na kun ulbudan pa'y. Agresign ka ni iti kompanyami. No dapay delikadesam. Awanan ka iti bain. Ne. Agresign. Ne. Apay. Imbagak idikan kan. Anauma akon iti kinababaerom. San ka di? Ngam nakirelasyon kalaptay iti sa bali a babae. Anya itati kayat mo mapasamak. Nawayakan a pumanaw diti balay ko. Pati kotse ibatim. Kukwak dayjay. Magnaka arumwar. Saan kumamat, Magda? Di na kumamat pag-resignen. Kan saan mo kumamat nga ibabawi ti kotse? Namin anon ang nagpakpakaasya ka di na ko maisuksukat. Ngam insukat na klata. Isa pumanaw ka na.
na umaakon kan ka, di kan kayat a makita. Kasano da ito Henry, honey? Positive matan ti resulta ti pregnancy test ko. Masikog ka. Kasanong ti panagadal mo? Dahil tangarod ti parikot ko. Kasano no dakkel ton ti tiyan ko. Alangan ang mapanak pay laang iti pagadalan. Kasano na maamuan ni daddy mamasikog ka? Bagak nga takin ni daddy ang masikuga. Saan nga tangagungit? Ang mga nupilitin na amang ikalay sa ka. No ibaga na ngagkalaysata. O, dagkalaysata. Ibagam kin ni mamim taagkalaysatan. Anya, ibaga ka ni mami nga kalay sa ta. Ne. Apay ang mariribukan kalaunay. Kaslamat narbakad suuran de tarupam. Nagalas. Masikog ni Bianca. Ah. Ibaga na din nga, ibaga ka no ka ni mami tagkalay sa kami. Ah? Tiam muna ka di. Katpudno amamim, ti awagam iti mami. Di na mo, akalivin mo. Kat, anyang iti aramidam? Jack nga rotam mo. No nagatel ko ma. Jack mo, no anya ti kudkudak. Daitan ti bagbagak. Ita, kapilitan ngagpili ka. Ni Bianca, wano, dayjay abakat. Napatag ti panagadal ko. Kat ni Brihida ti back up iti amin. Ang napatagmot ni Bianca. Anyamatan. Ikalay sana ko man ni Henry. Tapno mairano dak iti kinabak nang da. Masiguradong ka di abak ng da Henry? Adda ka di marigrigat adekotse. Sa bagay. Kasano nila kay Makaryo? Sapay galante. Itad na amin nakidawam. Ngam saan kung ay ayatan talakayon. Piman mo tala kay Makaryo. Mangnamnama iti awan. Pasensya na ang. Sana bale, tanaragsak mo't iti sidong ko. Maragsakan nga ta? No ibagam amasikog ka? Oh, apay adi ka matagtagari. Ada ka di pakariribukam? Nasakit ti ulo ka. Marigatan na iti imparami ti professor ni. Iso ita ti pampanunutak. Kasta ka di? Henry, mabalin ka di nga agkalaysatan? Agkalaysa? Saan ka di may mayat? Inton makaturpusak? Kaya't mo asawan. Aguray tapay, itinasurok amay sa atawan. Mabiit lang nga orayan daytahan, love. O sige, agtalakakan ka, Henry, love. Pards, nakapili ka din. No asino ti pilyam kadag iti babae iti biyag mo. Tubing, wano ti bagat. Di nak man riribukin. Ah, Lang araw din nakaturturog amang pampanunot. ay, kunak man, no naganas ti maadaan iti dua ka relasyon. Una, no saan ang nagsikog ni Bianca? Ay, amangan no sa pulan nakatidadi ni Bianca. Kat ibaga na nga ikalaysam ti anak na. Nagmayat ko ma, tapno mairano dak iti kinabak nang da. Agam awan mat aramatak amang ikalay sa iti anak na, no bilang. Saan ka makaliklik no dumakkel ti tiyan ni Bianca? Dakkel aparikot da iti parts. Jack amuno niya ti aramidak. Buyaam ti video nga inala, ti binilin ko. Atoy, kita nga. Kita man. Ha, ni Henry, adda ka inagak na babae itirwangan ti maysa asiled. Kita ti sumaruno nga aramidan da. Imo nagda iti siled, sada inrikap. Padpadaksak ka din ni Henry, manang. Napatag ka kanyak. Iso adyak kaya't alukwan na ka ti asino man. Lucia, i-forward mo man kanyak dayta a video. Agsarita kamin to kan ni Henry itinalapat. Ariglado, manang. I-forward ko kan ka. Nagsakit a panunutan. Nga isukat na kati ay ayatam. Ar-aramaten na kalaang ni Henry, manang. Nagturpos to dayjay. Masiguradok apanawan na ka. Luklukwan na ka di, Henry. Apay kung maalukwan ka.
Napatag ka iti biyag ko kunak manan. Napatagak ka di. Wano ti kwartak tinapatag. Ne, anya ka di dayta, sasawa mo? Nagdamag ti kapsat ko. Kat si kakanutin ang bayad iti abang dayjay asilid. Apag sinsinarakan nyo iti babae. Palawaga ka, lava. Saan ko nga ayatan ti babae? Sika lang ti ayatag. Ulbod! Ah, Nupod no nga ay ayatem ti may sa ataw. Saan mo alukuan? Inaramat naklaang, Henry. Isu apo manaw ka iti sangwag. Katjak kayaten ang makita ti panagruprupam. Panaw! Hello, honey. mabalin ka din nga umay ka dito Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat ta. Adda dito ni ni daddy ti kayat ko asawan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Mananggun daway. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti limod a relasyon da Henry kan Bianca. Iti sabali a bangir, naduktalan mat ni Magda nga addaman ng babae ni Macario. Nasuron nga rod daytoy, kat pinagresign na iti kumpanyada. Sana pinagtalaw. Kabayatan na, mariribukan unay ni Henry. Idi imbaga ni Bianca ama sikugan daytoy. Idi mat naamuan ni Brigida ti kaadda ti babae ni Henry. Naasar kat pinagtalaw na mat daytoy. Inawagan nga rod ni Henry ni Bianca. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Mananggun daway. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Hello, honey. Mabalin ka din umay ka dito'y Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat ta. Adda dito ni ni daddy ti kayat ko asawan. Diyak pa'y makapanaw dito eh. Di nakpalubusan ang pumanaw. Kastaya, agmay may sak namin dito'y. Sige, tarumaran ni daddy iti salan. Bye. Hello bro. Hello, bro. Nakapili ka din. No asino ka dagiti tuwa tinagasat. Kwa bro. Problema. Pinapanaw nak ti bakit. Anya? Mangrabrabak ka di? Saan? Agpaiso ti bagbagak. Jack amo. No nangalaan na iti video nga impakita na kanyak. Anya video? Tika dami ka ni Bianca iti Blue House. Apay ngamin adi kay nagananad. At dalagit din ang sipot kada kayo. Ayan mo itan. Adak dito silid mo iti Blue House. Agmay may sak nga ro dito eh. Ay, awanin. Solo flight ka nga ro din ita. Outside di ko lang ba? Si Kamit, mariribu ka nak lang nga ro din. Tilay bagbagam. Mayak, bro. Damagak man, no anya tinapasamak. Basta man nakapungtot anang ipakita iti video. Ha? Ay, kasano itan? Inay ayong kumaa. Nagrason ka? Ay, sayang ti sugar, mamim. Sa payawan pulos kwarta kita. Anya nga ti pagbayad kunto numadanon ti panagbabayad iti abang. Mano ka di abulan ti binayadam dito'y asilid? Talo lang. Ingulpim nga inted ti sugar, mamim. No ayabak ni Bianca dito eh. Anya nga iti ipakan ko. Uray awan makan. Numabsog kayo itinasam-it nga ayat. Agawit ka man langan. Ah. Awan mo't lang, ipakan ko kun ka dito'y. Di nakmo't pagpupulutan huwag gayam. At da inalak apulutan ta. Uminom taman.
Mayat ko man kalaysa kami kan ni Bianca. Tapno makunabak na nga mat. Ada ka di aramatam apagkalay sayo. Wan sapay mat gargaret mo. Itugot mo. Idi pinagtalaw na ka ni Sugar Mamim. Dahil nga raw. Sapay dayta kalsun mo amatin tinag. Nawan barikas na. Ay, amanan. Dinak man soronan na eh. Unay ka. Sino ti kasuron mo? Di mo ibaga siya. An-andingayin ka lang arudan. Indong kwan. Panawan kamat. Ni, apay nga eh. Agmay sak lang arudan. Panawan na lang mat. Sige man langan. Agtalawak. Kung isuti ko nam. Wala. Mabana kon. Di mo ka di dinamag, no apay nga awan jay lugan nila kay Makaryo? Nagtaksi si Mangpat. Ita, nagtaksi manan apim manaw. Dinamag ko, ngam ko na nga adda ka no shop. Adda ka no pinasukatan na. Imbagam ka di amasikog ka. Saan? Tanadlaw ko nga alo si Isen. Balikid a balikid. Saan na makaturog? Apay ka no? Di mo dinamag? Parikot ka no iti kumpanyada. Nadlaw ko a mariribukan unay. Awan pa inted na akwarta kita. Anya nga tati parikot na. Nabangkrap nga ta? Di namat nga rod iba nga. Di pa'y makapangan. No saan ang makapangan, kan saan ang makaturog? Kaawatan nga rod, anadagsan day ta aparikot. Ladingitak no naikan ka iti pakalidayam, manang. Awan basol mo, ading ko. Inaramid mo laang tirumbang. Maladingitan laang. Taadon apabor ti inted ko kankwana. Ngamlino ko nakpay laang. Adayo nga ubing ngam iti sika. Iso nga imposible adi nakalukuan. Ado matten tinakitak nga uray mano atawan ti agwat da. Kat napudnulat ta ti lalaki. Adda dagiti mananggon daway. Adda mo't dagiti napudno. Manmano tinasingpet kan addaan iti nasaya at panagpuspuso. No may papan iti kastabanag. Naggasat ti makatumpong iti kasta klase ti lalaki. Ay, iso ano agayat ka manen. May mayat jay saan anataer. Tapno saan ang makasapol iti sabali. Amok nga agayam kayo ka ni Henry. Saan ka di? Wan ma'am. Apay ka di? Amom ka di no ayan na ita? Saan ka di ada kayo ti agkabalay, madam? No di mo amo. Adda saan ko nga mo? Saan ko matakabalay, ma'am? Saan kon akabalay dayjay amanong gundaway? Ila ko konti kotse nga impausar ko kankwana. Ay, sayang ti kotse, ma'am. Numabalin la ko ma. Itid mo langan kanyak. Saan asinsinan kotse ti pagsarsaritaan ta? Ay, Tapno basta maipadawat latan. ko ha, ma'am. Raba ko lang mata. Ang nagbaliw ti panunot mo. Akit? Awan dakas na. Igatangan kan tulaangan iti sinan kotse. Dita ka man laangan. Unahin, day tabakat. Hello, bro! Anya man ang tirapak mo. Tanangam, nagitibagbagang ta problemado ka. Ako bro. Ila ko kanon ni Sugar Mamim ti kutsem. Anya? Sayang pa iti kotse. Saan mo na kutsi ita, bro? Awang gayam. Saan ka di anak kutsi? Ti kanayon amang itulod ka ni Bianca ija pagadalan? Uwan man. Ang kotse ti daddy na. Ay, naggasat kan. Numaasawam ni Bianca. Parikot ko nga hud no kasanok nga ikalay sa. Ay, kat ibagam kan kwa na Agkalay sa kayon. Uray, tamasikugan. Nasayata na ka umay ka, Bianca. Mailiw ka unay kan ka. Pimanaw ni Daddy, iso anak ka umaya. Addan sa parikot na, iso anjak nakadawat iti kwarta. Uray siya nga ron. Jack matan makadawat iti kwarta ka ni Mami.
Tada di mi nagkinawatan. Kasta ka di? Kat, kasano ka nga ro dito yung Blue House? Mariribo ka na nga rod. Jack amo ti aramidak. Inka dumawat iti dispenser kini mamim. Tapno makadangwat ka iti allowance mo. Sabali ni mami ang makapungtot. Di na kaya tidagulit. Adda akagura na. Apay nga tadi nakinikan ni Makaryo iti kwarta. Awanan kwarta. Panagbabayad man na iti tuition. Dandani man nga minan ta eksamen tayo. Aywan gayam. Sana bali. Dumawat aktokin ni Makaryo iti pagbayad ko inton sumangpat. Siyak, husto lang ang pagbayad ko timpaw itda na ng akwarta. Imbagan ka tadda impaw itda. Ngam siya, awan. Kasano no di nakaikan ni Makaryo. Di saan kan ang maka-eksamen. Tapno na yunan na titad na. Ibagak ama si Kugak. Nga di nga ibagam aputot na, ti di namot putot. Ay na friend, makaamuditan. Ikan naklakit di iti kwarta. Oh, hello bro. Apa nakawag ka? Agpautang ka man iti kwartam. Danda ni eksamin mi. Ngam Jack pa'y nakabayad. Ha? Saan ka maka-examine no di kagbayad? Kasta nga rod. Sayang da ito yung semestre nung Jack maka-eksamin. Saan pa'y mo't nagsweldo, bro? Mabit lang Tainak mang balik ka ni love mo. Daras mo rod. Di mo ibagbaga asyak tagka sa pulan Ibagakit di nga agpakpakaasi ka. At di na kaikan, loko. Ingkakit din. Wanan. Pagulbudin nakmanan. Ada ka din na alam ka ni Bakat Brihida, bro? Sikat yag ka sa pulan. Siyak timutang. Ay, siyak pa'y timay dito Ay, naggasat kakit din. Iyag mo nga rodan tayo nakagbayadan. Malada ba kaun? Aday ta. Ala, mapanak nga rodan. Di ka pa'y nagyaman. Ay, unay kan. Agyaman ako na inton maminsan. Ala, ingkan iti trabaho. Addan tula kayat mo. Di ka kasasao. Ay, no, di nakasao. Di si kang arti mang bayad iti inutang mo. Anya? Ay, unay kan. O anya, saan ka kadipay ang nakadawat iti pagmatrikula? Urayak asumangpat. Deadline ton no bigat ti panagbabayad ta eksaminan. Kasano no di ka pa'y makabayad? Di pa'y lakad sumangpat day di alakay. Amo na pa nagbabayad iti tuition. Ngam ko na mata problemado. Di na kadipay imbaga ti problema na kan ka? Ay na, awan bibiyang ko iti parikot na. Basta ikan na kuma iti pagbayad ko iti pagadalan. Ay, nalabos ka mat, Bianca. Masurunak nga rod. Tadinak pa'y lakit ikan iti pagbayad ko. Daddy, imbag ta simangput kan. Di pagbayad ko ngay. Examin min inton bigat. Diyak maka-exam do sa anak ang makabayad. Beta nga ro, tinakaladawa kasi mangpet. Napanak nang irwar iti pagbayat mo. At yaman ako na ikan ka, Dad. I love you. I love you too, Bianca. Aramidek ti amin, tapno di isukat. Pulos asaan ka nga isukat. Uray anya ti mapaspasama. Awan ti mamagsina kadata. Dayta kat ti kayat ko kan ka. Nalailo, kan managayat. Agad-adal ka di pa'y, ti mananggundaway agayam mo. Asino ka di tidakda ka matam, ma'am? Anya pa'y ngay, no di ni Henry. Kunanan sa anakaban niit iti nataba alamos. Kasano ang makabaniit, kat di na pa'y amo ti agkalap. Saan ka makaaw-awat? Ay, kurang ti panunot mo. Imbagam ang nataba alamos. Apay, lamos nga rod ni manang mo, tapno mabaniitan? Ay, talaga adi ka makaaw-awat. O sige, panawan ka man laangan ditoy. Among Daddy? Agbalin kan apudpud no a Daddy. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Iti pudpud no adadi. Masikuga kun. Anya? Kasano ko maamasikog kakatlo pasak? Balang kantis! Ala, isublim ti intad ko apang tuition mo.
Kat pumanaw kayo matan dito apartment. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Masikuga kon, Daddy. Anya? Kasano ko maamasikog ka kat lupasak? Balang kantis! Nagpuskol ti rupam ang mangibaga amasikog ka. Ala, isublim kanyak ti inted ko apang tuition mo. Kat pumanaw kayo umatan dito apartment ko. Anya, lupas ka? Wen, kaawatan asaan lang asisyak ti lalaki iti biyang mo. Itamat lang. Pumanaw kayon dito apartment. Anya, pumanaw kami. Wen! Insinanak ni bakat ko gapukan ka. Just kikit de. Rinukar ka, babae! Mabalin ka di nga inton bigat kami na pumanaw. Tawan pa'y pagturungan mi, sir. May sakamat. Konsentidora ka gayam. Apay a pinalubusam nga inabalbalay nak tigayam mo. Saan ko mat nga mo, sir? Anya saan nga mo? Imposible da ita. Apay adi mo imbaga kanyak ti mading aramid na. Isong ita, pumanaw kayon. Sorry, sir. Awan basol ko iti napasamak. Basol mo kanyak, ti di mo pa nangibaga iti mading aramid na. Kinonsentem. Inuray ko ngamin nga iso ti mangibaga kada kayo, sir. Agpada kayo ama ng gundaway. Ala, agimpaki kayon, tapumanaw kayon. Uwan, sir. Mapantabiit ijay ayan ni Henry. Adda ijay Blue House. Makidagusak pa itarabi Ngaminton bigat, agbiro kakton iti sabali a pagabangak. Agsinata ka din iti pagyanan. Alangan mo't amakisiledak iti siledyo ka ni Henry. Ni Henry tinagbayad iti abang ti siled. Imbaglakit din tada ni Henry a pagkamangan ta ita arabi. Dahito iti bunga ti madi nga inaramid mo. Nairaman pa yan na nakabasol. Anya kumati ipan nakal da di alakay. Di uray agsina kami, tadamot ni Henry. Apay nga do ti gargaretyo. Apay adi mo inyawag. Awan nga min load ko. Ay, makiturog pa'y basi tigayam ko ita arabi. Tawan pagkamangan na. Hindi kayo mauawatan. Apay arabrabi ikay nga imay. Ada pa'y gargaretyo. Pinagtalaw da kami. Sino tinang patalaw kada kayo? Ti amam? Saan ko nga amaday jay? Pinagtalaw na kami ti akin ko kwa iti apartment apaggiganan mi. Kulak man mo at balayo dito syudad. Awan, aggigan kami iti may isang apartment. Wow, balang kantis mat gayam day jay abayang ka. Baga nakit din ang masikog, kat may saak alupas. Oh, just kaya babae. Oh. Tinasayat. Agsubli akan ni Magda. Dumawat ak iti pamakawan na. Barang maawat nakpay. Oh, anyamatan. Kaslaki din insukat ko iti tanso. Ti balitok nga ikutak. Magda, umayak man. Adda ko maimportante apagsaritaan ta. Pangasim. Magda, agsarita ta kuma. Anya pa'y launtin mayam dito'y.
Ingkay jayan ti babaem. Awan ti babae ka. Pinagtalaw ko na. Pinagtalaw? Ha! Indun kwan, addan tumanon sa bali. Pakawanan na kuma. Saan na maulit? Ag hunger strike kak dito'y ruangan ti balay. Aging ka mapakawanak. Di ka gar-aramid iti saan nga umno dita, Makaryo. Magda, pangasim. Lukatam ko matiruangan. Tapno makitam, anak ka pa rin tumangak nito'y ruangan. Pangasim, pakawanan na kuma. Panawan kayo pa'y tay nakagbirok iti abanga kasilid. May ikawa no agsina ta iti silid. Kapilitan na agsina ta tadamat ka duam asabali. Kasanungay itan. Diyak maka-examen, tadyak mat nakabayan. Sayang nga talaga. Sa bali mo't ngamin ti inaramid mo. Sa bagay, ado pa'y tigundaway. Tapno maituloy ko ti panagadal ko. Wan mo't kit di Ngam no aganak kanton. Asino ti agawir iti anak mo no agadal ka? Adda ka pa'y di tarwangan. Kunak no pimanaw kan. Pakawanan na kuma, Magda. Si Papa rin tumangak. Tapno mapakawan na. Tumakder ka dita. Saan na nasaya at akitaan ang nakaparinto mong kakit din di tarwangan. Pangasim ko, Magda. Ikarik. Isardang konti madi nga aramit ko. Si kapay lang ti asawa ka. Ti numero 1 iti biyag ko. Tumakder ka dita, kunak. Di kag parinto mong dita. Diyak tumakder. Aging ka mapakawanak. Ulitak. Ag hunger strike kak dito'y ruangan ti balay mo. Tapno lang mapakawanak. Tumakder ka nga ruditan. Mapakawanak ka din, Magda. Anya pa'y ngay. Alangan mo't nga hunger strike ka di tarwangan ti balay ko. Oh, ay na. Agyaman naklaunay, Magda. Ikareka. Idya kung ti babae. Si kalangan ti babae iti biyag ko. Awan matiluto ka kaninta. Mabisinak paikit din. Ala, dito'y kapailangan nga, Roda. Inak man mangiremedyo. Pangiremedyo am ngay. Inka kadikin ni mamim. Saan ko amami, Dayjay? Anya ti kayat mo asawan. Pakawanan nak. Ang sugar mamik ni Brida. In sakripisyo ti kinabak nang na. Gapo iti panagayat ko kan ka. Anya. Amom ka di a sugar dadik mat ni Makaryo. Tikun kunak a dadik. Anya? Agpada ta iti kasasad. Ala, ang dapay papanak. Agsarita tanto. Ay, anak ti salbag. Kunak nubak nang. Saan mat? Tagdamit gayam sugar mami na. Kaawatan nga, pada kami amarigriga. Nene. Ay unay kan bro. Apa akas tatilangam? Kunak no swerte ak anak relasyon ko ni Bianca. Ah. Ang malas mo't gayam. Nene. Apay ko maamalas. Saan ka di anaragsak ako nam? Ha? Iso ti pagsanggiram, tabak nang. Ti amok akit iso ti pagsanggirak. Ah. Iso mo't gayam ti agsanggir kanyak. Nene. Kasano day ta? Saan ka amaawatan? Saan abak nang ni Bianca? Agpada kami gayam. Anya? Peke, ti kayat mo asawan? Agpada kayo nga rod, peke. Wen, ala, agpautang ka man iti kwartam. Mhm. Awan mo't iluto mi akanin min. Ay, ingka umutang ka ni love mo, abakit. Mangtad kakit din. Kasano ang makautang ak ngay. Kat kaguran ak dayja, bakit? At dahi tati may sa kilo abagas. Kinbasitan natin. Dahi talati na diskitar ko. Kasano no maibos da ito eh. Ay, nagrigat matgayam. Inak padasing tagbirok iti trabaho. Anya ngay a trabaho. Narigat ti agbirok ita iti trabaho. Uwan nga rad. Ang padasak lata. Inak man kid di ag-apply akas waiter. No adda bakante. Inkapadasan Ngam kinsenas kan katapusan ti sweldo. Nagbayag. Maburido ako. Awampay mo't iso amin ta.
Kamusta? Adda ka din trabaho? Kinuntak samot amin ni Brigida ti restaurant. Awan mo't bakante. Kasano nga ro ditan? Ay, jak lang nga ro din naka-examen. Agbising tapay. Ada ka no nakita ni Willie a bakante a construction site. Ti problema, awan padas ko iti construction. Imbaga, no kayat da ka nga awatan. Kat ko namat nga awan padas mo. Para bunagan na iti simento. Kabailam ti agbunag iti semento. Ikarigatak. Imbag di makadomingo. Ta iti daadagos ti tangdan mi. Saan akin sinas kan katapusan. May mayat nga rod no kasta. Taniinak pa'y umutang kiniglenda iti usaranta. Apay nga ado ti umawawag kan kamanang. Napan kano nag-apply ni Henry akas waiter kadakwada. Saan nga amo ni Henry agagayam kan kabagyak dagiti napanan na? Agbisin ti loko, iso nga agbiro kan iti trabaho na. Awan ti mabalin ko, no di da kayat nga alaan akas waiter. Ammo da ngamin, asaan na mapagtalkan. Marik na itahan ti rikat. Taawanan iti sidong mo. Sayang ti impaay ko kan kuwana a panagayat. Uray no sinupapakan na kumamot. Anya nga rod ngay, awan ti mabalin. Iso alipatan mo. Iso nga ipaay ko langan kada kayo akapamilyak ti amin ko. Imbag kayo pa'y tadidaklukwan. Katnam na maamat nga agserbi kami kan ka. Kaspod no akapamilyam. Agyamanak, ading ko. Nagretera kayo ka din? Ape, anasapang ka asimang pa. Dagiti kakadwak tagbumpunag. Sagbudwamot ngamin asupot ti simento ti awitin. Kabailam ka di matidwa? Pinadas ko nga rod. Pinagtunda ti dua supot iti abaga kat nakosubuak. Natinag ti simento. Kat, anya tinapasama? Siyempre, nabutbutanan ati supot ti simento. Nakita ti porman may. Kat nakaungat ngayon masidag. Anya nga iti ko na. Inyawat na ti dugasot. Kat agawidak ka nun. Tadida ka sa pulan ti nakapsot. Kaya't mo asawan. Awan trabaho mo. Awanin ah. Bro, saan ka dingad dan trabaho? Kinikat na kong ti porman. Tanatinag ko ti simento. Anya? Kabaalam ti agbabae iti mano? Di mo kinaya ti simentaw. Ay, marigatan kami. Tawan trabaho ko. Agawid kayo lang ni Jay lugar tayo. Unsa, ibagak day ta ka ni Bianca. Imbag ijay. Tawan ti abangam apagyanan. Una, tadida ka alaan dagiti restaurant. Tagagayim kan kabagyan kanu ida ni love mo. Ha? Dahil ta tinanggag ko asaritaan da. No kasta. Binagaan na amin dagiti restaurant apag-aplayak ko ma. Kasta unay arigat ta dito'y syudad. Agawid tan sa laangan iti lugar ang nagapunta. Una, agkailyan tagayam. Agam agdumalang ti baryo ta. Dayto'y siguron ti dusa ta ama ng gundaway. Agpadataan ang gundaway. Ken datamo ti pinagtipon ti gasat. Wan, tapno siguro ag nakam ta adwa. Into nagpasngay ka. Ken into makaawat ti anak ta. Ibagatan to, adakas ti manggundaway iti pada a tao. Mangnamnama ka, Henry. Diyak kayat amapadasan ti anak ta ti mapadpadasan ta. Diyak kayat atuladan na ta. Tamadi ti manggundaway. Baliwan ta ti mangrugi. Ket aggagat ta. Para itinaranyag ang masakbayan ti agbalin a pamilyata. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ana paulwan, mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.